Aus, aus. Sahur, 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 sahur. Ayo bangun, jangan pada males. Kalau pada males, ntar kesiangan. Ayo bangun, ntar kesiangan. Sahur, sahur, Pak RT bangun. Sahur, sahur, Bu RT bangun. Bu RT bangun, Pak RT juga bangun. Warganya bangun, semuanya pada bangun. Sahur, 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 apa? Sahur apa? Sahur apa? Apanya? Cukup. Buat Bapak Haji Rojak, bangun Pak. Belum dua. Jangan dibekap dong. Eton, bangun Bang Eton. Bisa tidur kekenyangan bol bakar sama emas pepes. Jadi musola kekenyangan bawal bakar sama pecak bawal sama pepes. Orang musola kekenyangan pada hilang. Atuh hilang. Atuh hilang. Bang Budi, jangan lagi tidur, katanya pakai sahur lagi, katanya Bang Budi. Bang Budi kekenyangan ikan pecah, katanya nggak pakai sahur lagi begitu. Kenyangan pepes, dia kata pepes enak banget. Apa yang bikin sih? Besok lagi. Gurih-gurih. Kalau ini Bang Haji Yasin, Jakarta mau ke musola. Tungguin dari kemarin kagak ada sekali. Bang Haji Yasin, Bauban, bangun pada bulan. Ya sejauh ngomong ke depan nih teras ini. Bang Muslim, Bang Muslim, Mas Rindi, bangun. Bang Tadeng bangun. Bang Masir bangun. Bang Masri bangun. Haji Ismail bangun Haji. Haji Ismail bangun. Bang Oji bangun. Bang Manan bangun. Suri bangun Suri. Selamat bertugas Bang Sore. Bang Sore, selamat bertugas. Jangan lupa sahur. Bang Haji Gandul mana ya? Bang Haji, lah pergi nggak balik-balik lagi mana? Tulangan bawal. Bang Uji ke tulangan bawal. Koneksi bangun, yang tidur di atas, koneksi.